Nagosogeire omwancho murigirari na indebegeta seni Ndizi TV waire byasogendete ko boko bwatemero beri yitukorwaga kete goikira chinga kibunechi natika ko bagingo koriere ira nande ngombe na tole Chinsa Isato chiabono botuko ase amayenga nyare ko baga gwate ka ruchingongo ao okwarigania senchire abenando nyara ko bago gosanga amona inchinga nyare ko baga gwate kiritera ngoro kwa Josephat Amisi ngoira nande ase ekero getalige tambeli nyare ko batuko sanga amona inga nyare ko baga gwate ka ruchinsemo ao Omwanchu murigire bigata seni Ndizi TV nyora boigo Amayia na boko nyara ko bago gosanga amuna intugetera se chinchira chekerero gati yabo enchera Facebook wetera Ndizi TV News Digital na boigo wetera as YouTube Ndizi TV News karibu sana wekanyelino nyara ko ba gokwemanya Amayia Chinsa Isato chiabo no botuko kurwa segeta seni namba megeta seni Ndizi TV togo chaka kurwa se county ya Kisii magigayo mugavana bwe county ya Kisii simparati ekubwatoka oroboti gose engwana ya ye igoro yo kungusana no kwanyare ko bakorekana ase omubaga bwechi county ya Kisii na Nyamira abono nigo abamenyi anena kurwa se county ya Kisii gose kurwa ase omochokero ko yogotoka imeye county ya Nyamira banyare ko bagwesokya nakubwatoka ebirengereri byabo kubwatekana nengana eyas banyare ko bakomobolia anene omugavana bwe county ya Kisii Simbarati anyara ko baga gosika anene obotenene bwe county ya Kisii gose ya Nyamira isi oburayibwaye Amosi nyaribo azebatebire engane yonegane techinga kichoko ene kiabuna anyare ko bage koganyanwa asenchira yobwikirano tuntu aramba egantu abakansora emyaka 10 mtu anyakora gosentu bote matatizo na abaminto bamuina igama tustwaroche aba chumbo itakuramo oyogisesa tigabasiko mugako itonya libo nero kuambia nsemeye tigabatora masikani tumantu abarai bakorama abarai banyamira sana ntogo chikoganigentekyo ekiagera nabo omwana gisesa nabo omwana nabe kiarabe nintu twa machora atogambere ligo magwodi egento tware gosiuka ko batebya abantu ba Kisii County batwa masikani no burayi buri bwa Nyamira antorasi kugamberwa musacho ndakuru muino ate gutugambira agaiga tigabato eribaga omwe MCA gisesa kore gasi yae eria erito eribuna intu abantu beri kwamatwa mochorei Oroboti oringorwa nyara koboro kwarigani gwa senchira ya bene no musaki oito Mildred Mumanyi togosika mutwe maigayo mugavana bwe county ya Kisii Simbarati ekomerana amono botenene no bogosoria na bagosoria anene be timu ya Shabana lyogochengera obubui ase eligi area National Super League abigo gochorwa buna omo patron bwe timu eyo ya Shabana ime ye county ya Nairobi bono nigo abatoteligo se amashabiki nababwatani anene benkoyo banyare ko babagwesokia na kweneke buna banyare ko babakobwatoka ebirengereri byabo oyo bwango iga nere Bernard Nyamwaro oyore omo director Jude Africa oyo nyarire koba anene gakugikeria ogochorwa kwaye omugavana bwe county ya Kisii Simbarati buna omo patron bwa etimu eyo ya Shabana satebire anene obochori bwaye tibonyare tekoba bokobwatie bitambukero ebiria bibweneta seboigo amuganirie omugavana Simbarati anyare koba kwenekia buna onyare gakoba gakobeka amagendro asoboteneri bwe county ya Kisii nabo iganyare koba gutigana anene na oboteneri bwe timu eyo ya Shabana asiwikara boniga atebire buna omo patron yo nyare tokoba gochorwa so mwaka buchiri bwe na 11 nere samnya mweya oyogendete koba gakoba omo patron bwe timu yo timu ya Shabana ekorawa na a patron duly appointed by kwende AGM ya koletu in 2012 Samuel Nyamweya akabekwa mune patron gwetera aseri iruberi appointment elia rueta selection CAGM ya 2011 elia rueta se Peter Umwando who is the national secretary elia kabere ntobwate omo chairman Neverton oyore acting chair okoleta magosa manena mamacho ase okoimokia go printed certificate ere non existent but as things are
nerore patron na ande ngo saba Simba Arati tiga kurwania kero monto kere office ekero gotwa koete buno mugabana getumeke erinde okegendererie asogo kora magenderero naende asengenjeyo omweshimiwa honorable Samuel Nyamweya igongo kuboria nga oikaranse kero kia obuya naende ogendere bono network buna patron yeke club ya Shabana naende ngosaba abarayibande baitu buna omwaki nkoyomo kongu omosike Kristo bure achon board nkobolio mweshimiwa buna Manson Oyongo wanjete sporting activities the former governor aspirant achon board nkobolio baheshimiwa abande including no former women rep bachi chon board baikaranse barosie secretariat yogo kinia sporting and games activities igabo songo yaitu Ona mangana siasa ko politicize ya mangana safana tutaetebe with immediate effect yo mondo to ko organize national German ukurukuyo ndesa munyamuya yo waeka 92 wana manyo politicize kuende mangana safana tikarepi tuto ko organize ya barai bari bajore to yo gwe chora yo manyende we want to ko organize Isato Etogotika na roboti urukurase kaunti ya Kisii moto ikego ikera anene ime kaunti ya Kajiado asomra igwense Dr. William Ruto anyara ko bagakora abarayibande asomusangirikano bwama sabu nyara ko bokorekana ime kaunti eyo ya Kajiado nyara ko ba gokubareta amo abarayi naboigo abamenyi be kaunti eyo gokwana kurwa ase ensemo eyo nigo Ruto boiganyare ko bakwenekeria obotenerirwe chi kaunti bune serikali ya Kenya kwanza yanyara ko bagekobwa toka eni bogose chibesa chirichia buneta ko bachiko bwato kwa guchia sechi county ime yense ya Kenya seboiganyare ko bagakoboria aba governor banyare ko bakweneke ngabono batumire eni beyo kweneke ngabanyare ko bagwikirania amagendro sechi county boigo Ruto niganyare ko bakwenekeria abakenya bune serikali ya Kenya kwanza teliko chikobage kogendra gosaba amakabeso kurwa sechi siko kolinde ne chikobage kweneke bunakera omokenya nyanyire ko bagwakana ebango elinde serikali nyale kwa kwegendereria asemeroberio ao walikuwa nipigia kelele 6 months ago. Leo nimelipa pesa ya counties yote, hakuna county inadai mimi hata shilingi moja. I have paid this week, I have paid all the money. Sio kama tunaelewana. There is no single shilling county inadai national government. Last year walivuka na madeni ya counties. This year nimesema sivuki na deni ya mtu yeyote. This week we have paid all the counties. Sasa muko na pesa kwa accounts zenu almost 110 billion muko naye. Sasa endeleeni sasa kupanga mambo ya wananchi. Msiniulize pesa. Ama namna gani? Hatutaki Wakenya wakuwe watumwa ya wale wametukopesha pesa. Na ndio mnaona nang'ang'ana tutafute pesa yetu ya Kenya, na hata ile deni tuko naye. Mlinisikia huko Paris nikiwaambia wale wametupatia pesa wasitudai sana, kwa sababu wanatulipiza mara 8 ya watu wengine. Sasa nimeenda kuwauliza, hii mara 8 mnafikiri tutatoa hii pesa wapi? Kwa sababu hatutaki, na mimi sitaki tuwe watumwa ya watu. It has been read to us in the Bible kwamba yule ambaye amekopesha ama yule amekopa ni mtumwa ya chinga ki echecho muraibwense Dr. William Ruto boigoni ganyara ko bagakwira ribagerio na kubairera aba Kenya bune serikali ya Kenya kwanza nyare ko bage gwikirani gati echira nyate ko bage kubaliera gati yabo okoenekia buna nyare ko bage kulika aboroke gwetania chiribu 30 elio koenekia buna anene chiskuru aucha nyare ko bachiko nyora aboroke na gukora omochando oyubu aboroke ogendete ko bakorekana imense ya Kenya seboigo atebire serikali yaje ase budget yo mwako yo boigo yenyere ko bagi kobeka chibesa kando na kweneke buna ne chinyara ko bagi kulika abalimu elio kweneke buno muchando oyo nyarira ko bago koera gati ya barayibara nyara ko bago ikirana ase omuyiga oyiboigo no mo cabinet minister Musalia Mudavadi oyina igo nyara ko bakwera libage elio kweneke liaba Kenya buna
chaikiranire chingaki abakenya bwenete ko bakweba anene siasa nobocholi nabo igwanchirana nga Dr. William Ruto na Romura Ibwense asabo igarokanire gakogikeria anene omuroberi bwobomo bwazimio asomuroberi oli bagendete ko bakobeka na kwenekanga banyale ko bakorobekana. Nilisema wakati wa campaign tuko na shida ya walimu. Watoto wanaenda shule, wanahangaika kwa sababu hakuna walimu wa kutosha. This year actually January tuliajiri walimu 35,000 wapya. Haijafanyika katika Kenya huru kwamba walimu 35,000 wameajiriwa wakati mmoja. Tena katika hii budget nimeweka pesa ya kuajiri walimu wengine 25,000 in this budget. Mwaka ujao nitaajiri tena walimu wengine kwa sababu tuko na upungufu ya walimu karibu 1,110. Kwa viongozi ambao wako hapa, tukubali na tuamini kwamba Wakenya walipeana uongozi kwa William Samoei Ruto kupitia kwa kura. Tuache tabia ya kufikiria kuna Samson kwa sababu hatukupata, tuvunje nyumba, tuharibu uchumi, tufanye maandamano kwa sababu hatukupata. Hiyo ni hadithi ya Samson. Let us be responsible citizens, tusaidie taifa letu. Boigo abanyorali baga elioko bwatoka chinkwana chiabo asomoyego yime county ya Kajiado no mokonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua uyu nyarako baga kwenekeria abamenyi be county ya Kajiado no morobuli bwe serikali bwo kwenekinga yanyarako be kuagacha chinyomba chirigolirike nigolengete kwenekia buna abakenya ne nabamenyi kurwa e county iyo ya Kajiado banyarako baga kwenyorera emiremo nabigo kwegendereria asobugima bwabo bwakirali tukaseboigo anyarako baga babuna obumo bwazi miombole no bosibole bwo gukora ane no korobekana ekolinde banyale ko bagutigana ne chimbwa chire cyo kwendeke buna banyale ko bagusalia ane nibo ya bakenya. The beneficiaries of the housing program, county number 1 in Kenya is Kajiado County. Vijana wapate kazi, muuze shagarawe, muuze mawe, muuze kila kitu. Baadaye mkiuza ng'ombe, mjenge manyumba, watu wale wote tumeng'ang'ana Nairobi, tumekuwa wengi, tukuje tuishi hapa, mchukue pesa mwisho wa mwezi, muendelee na mambo yenu. Nataka tuseme asanti, mlitusaidia kwa uongozi. Wale walishindwa na wamesema watarudi kwa barabara siku ya Jumanne, tumewakaribisha. Hakuna shida, si barabara ziko tu, kuna bahali zimeenda. Kuna bahali zimeenda. Bora tu wasiharibu mali ya Mkenya. Hiyo tu. Hiyo no go zone. Weka sufuria kwa kichwa, piga kelele, muende nyumbani jioni. Lakini mali ya Mkenya, hapana, hiyo haiwezekani. Si lazima tuambiane ukweli. Lazima tuambiane ukweli. Hii mali watu wanatafuta na shida mingi. Kwa hivyo nyinyi mkuje mpige kelele, kifika jioni muende pumzike, mjiangalie kwa TV jioni, kwa sababu hiyo watu ya TV hiyo wataonesha. Hiyo wataweka mpaka live, your excellency. Ile ya kuharibu mali ya watu, hiyo wanaweka, wanafuatilia, wametoka hapa, wamefika hapo, sasa imeharibu atia gas, ndio hiyo wanaweka. Lakini mambo ya maendeleo tutigarite asensemo ya siasa ase obomo bwazimio bwanyale ko bwesokia na goteba ngambole nchira kwenekia buna bwanyale ko gusangiriria ebirengererio ebyaba Kenya ase omusangirekano omoneno nyale ko kubangwali tukulia Jumanne ase geti ekeria kia kamukunji gukora go sabara ya bakoragwa anene no yore omokego se omuteneneri bwabake ase bunge eneno pio danyi nigatebire buna omusangirikani obwiri tukulia Jumaine no chikoba go kwenekia buna nyarire ko gogosegeta serikali nyare ko bagikirania amagani ao na boigo gukwanira chinchira ao echichira chianyare ko bachiko imokiwa ne serikali kwenekia anene birengo byobogima byanyare ko babikorigerirwa imense ya Kenya. Next week Tuesday, the day after tomorrow, we are starting a new conversation with the people. And that conversation is going to start at Kamkunji grounds on Tuesday. Wow.
So all Kenyans from all walks of life are invited to Kamkunji. All their cries about the punitive finance bill were ignored. It's now their turn to make a statement. And whatever the people decide that we do, we are going to do. Whatever they tell us on Tuesday to do going forward, we are going to do. That one of the things that is happening, which is bringing destruction to our constitutional order, is the destruction of political parties. Poaching and destroying political parties is going to take people centuries back and interfere with the democratic process. Togotikana n'ensemo ya siasa togosika mutwe ekiombekeria gikuruania obukurumi mese ya Kenya EACC niyo giecokirie anene na gukwanera igoro ya ebitango gose ebirengo biri byokogoserirwa ebyanyareko babikorekana gocha asibali banyareko bagwesoke na gukwanera anene igoro obutumeki obobebwa chibesa goseke ganja keria kia NHIF kopwatekana noboteneri bekiombe EACC ngo bwate birenga chinyagitari chiri cyanyarete koba chigo korerwa obotugo se chigendete koba chiko korerwa obotuki nigo chiarokanira subwanga ngachanyale koba chiko gosereria bali banyarete koba wesokia anene na gukwanera igoro ya omochando ya sebatebire nigo bono chinyagitari cyo gosabateniri be chinyagitari chibaranyara koba ko imukeriwa ebitambokero bire ebitindi sebone kiombe ke EACC ekianyale koba gochaka obotuki bwa bene nabo giatebiringa bali baranyara koba bagotoka na mamocho nigo baranyara koba ko bekwa biera nabo koikiwa asebigambero imensi ya Kenya. Pesa ya NHIF mara nyingi mnaenda kwa hospitali mnaambiwa labda kuna matibabu fulani uwezi ukapata. Unaenda kwa hospitali wakati mwingine unaambiwa hii au utalipiwa ulipe. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu ambao ni private health facilities, wafisadi hapo ndani wameungana na baadhi ya wafanyakazi wa serikali ambao ni wafisadi na kumanufacture bills. Kwa mfano anaweza kusema huyu amefanyiwa operation hapa, pesa ni hii, lakini hakuna operation ambayo amefanyiwa. Kwa hivyo wakati pesa inatokea na inalipwa, unapata nyingi inaenda kwa watu ambao hawajafanya kazi yoyote. Watu ambao wamefanya kazi hewa. Mtu ambaye hospitali yake haijafanya ile kazi ambayo inafanya adai pesa. Na hiyo inapelekea wananchi wengi kuumia. Kuna watu ambao Kenya hii wanapoteza maisha kwa sababu ya kukosa matibabu, eti kwa sababu mtu fulani alikula hela ambazo si zake. Kwa hivyo EACC imeanza kuchunguza hiyo scandal na hivi karibuni wale ambao wamehusika wataweza. Togosuka motwe omobunge bwa constituency ya Westlands team Wanyonyi niganyare kwa bakurua ekura tentindi guchia asumo gavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja no boteneri bwe county yo ase bitambokero banyara kwa bakwira bwangu igana kwenekenga banyare kwa bagotagurira abonchoreria abibanda byabo ase constituency eyo ya Westlands gago kwana imensemo ya Parklands ase constituency yae asumo yegaboko igora para asenseme yo nigo team Wanyonyi anyare kwa baga komocho boteneri bwe county ya Sate bireti boranyara kwa bokwena na anene amachibu ande onsi gochia se bali banyare kwa bagotagurerwa ebibanda byabo asenseme yo eyanya ireire anene gochande ko konene chinga kiechi anene abakenya bagenda ko bagwetera amakongo. Sakaja mambo ya kuja kufurusha vijana kwa kazi zao, sisi hatutakubali hiyo. Mambo ya kuja kuharibia watu biashara yao, sisi hatutakubali. And I have told him that kama kuna shida, kama utaki wafanyie biashara hapa, waonyeshe alternative site. Wahamishe hapa na waonyeshe mahali pa kufanya biashara, si ndio? Sio kutoa mtu hapo na umpeleke mahali. We want people to stay. Wajue ya kwamba wako katika chini ya sheria, na kama kuna kitu yoyote ambayo haiko chini ya sheria, gavana ana mamlaka, anajua Nairobi vizuri, anaweza elekeza watu mahali penye anataka wafanyie biashara. Lakini kuja tu kufurusha watu, hiyo ni makosa kubwa. Sisi hatutakubali kama viongozi hapa. Sawa sawa? Mimi nikiwa hapa vijana nitawatetea vilivyo. Wale wazee na wamama mnafanya biashara, mjue ya kwamba tutafanya juu chini kuhakikisha maisha yenu haitaathirika na mipango zingine ambazo hizi hatuchaelewa. Na tumeambia gavana pia kama anataka kufanya kazi na sisi,
Sisi hatuna lawama, tuko tayari akuje kwetu na tutamuelekeza. Tugusuka mote wikirase kaunti ya Lamu asa abantu batano banyareko bagusiria obugima bwabo kubwatekana no gusaganwa n'ababegwa ba ekiombe kyo busariki Al-Shabaab imeye kaunti ya Lamu obutukubukira lituko lya lero ase banyarako bagubasaga nabo yosamba chinyomba ase bayirera bo igogusiria obugima bw'abantu batano kubwatekana bamenyi bensemeyo nigo bono obwo babogendere toko kubwata anene kenyoro kia Jude kikere imeye kaunti eyo ya Lamu asa bamenyi abanyareko bakuburia serikali nyareko bagikubaenekeria oborendi bwabo nonye nabo nigabo bisabe serikali banyareko babagwikirana asesemeyo nabo igo obutuki bwa bene igorege koro kubanyareko babogochaka senchira ya bene. Walikuwa wengi kama hii umati imesimama hapa, ikawa wanapiga wenye kugonga yule kijana wanamgonga, wengine wanamgonga na teke, wengine nini, alafu ile ya mwisho walimpiga risasi ya tumbo. Wenye kumkata singo walikuwa wanamkata singo. Kijana anawaambia mimi ni mtoto wa shule nimeingia saa hii. Hawakutaka kujua. Waliendelea tu kumwambia maliza kasi, maliza kasi. Hii ni kitu wakinajilundia kila mwaka, kila mwezi. Na tunauliza tutaishi hivi mpaka lini? Sababu sisi tunaona kama hatuna mtu wa kutuangalia. Nyumba wamechoma. Hakuna kitu, wanateketeza kila kitu. Kwa hivyo tuko na huzuni. Sasa tumeishi kuishi kulala kwa mirangi, kulala kwa mikorosho. Sasa tena tutarudi tena pale. Tunaomba tuangalie. Tugusuka mutwe na gukwanera mang'ana arengete obokoreri bw'eki kanisa asebono abanyanyimbo kubwaterana amone komiti ya bene ye bunge ya Senate yanyarako bageko bakonya abantu batano na batatu abo banyarete ko bakubwatwara obubwatani gose okubwatana amone kanisa yo murandia oyomo imeye semo ya Kisumu oyokoroka John Besa nigo abwate okubwaterana kwa bene amone kanisa ya Holy Ghost Coptic imeye semo ya Kisumu kubwatekana na omokonyi b'umunyakerogo bwa komiti yo ya Senate ekoragwa na Shakira Bahara nigatebire ng'abanyara ko bagosagana ekanisa eyo aneno butukubokira lituko lya lero ase banyara ko bakonyora abantu abo batano na batatu banyarire ko bagotingwa amone chinyororo na kobekwa ase nyombe yemo eyo etabwati embeo esaine nigo bono obutuki banyare ko bogochaka ase boigo omorandia oyo Besa nyare ko bagoteba ng'abantu abo nigo babwate anene obokongu bwoburuire ebwobongo. Kuna kibali kanisa lolote kuweka wagonjwa. Wagonjwa wanafaa wapeleke hospitali. Ndio tumeongea na father na tumemweleza kwamba ni lazima release hawa wagonjwa wapeleke hospitali. Ile hali ambao hawa watu wamewekwa ni hali ambao haistahili. Wamewekwa kama wanyama. Wamefungiwa makufuli kwa giza, wamewekewa ndoo ya kwenda choo, wanapewa chakula mara moja kwa siku. Ni kama hii ni shakahola ndogo. Sisi kama tume, kama komiti, tutafanya kazi kwa wajibikaji, kwa upole, kwa uwazi jinsi umeona. Na ni kuhakikisha tu kwamba mambo ya imani yanaenda sambamba na mambo ya halisia na katiba. I've taken an active role as the ad hoc committee of Senate to make sure that we do not leave someone in trouble when we think they need help and intervention. Because we must not allow shakahola to happen again anywhere in the Republic of Kenya. Our officers, security officers have been here. They were able to take these people initially to court. But the case was dismissed due to lack of merit by court. An appeal was made. An appeal is still pending before court. But we are grateful. Today we were able to rescue 8 people. And I want to believe that this is the last day of people being held captive in Tukurana tuike ase ense moyo burendi ase omwaziri buburendi Aden Duala tebire serikali ya Kenya kwanza teliko chigwanchira na aneno busaga no banyale ko baboko gendra imeya ense ya Kenya na bwigo kweneke banyale ko baboko Syria omulembe gago kwana korwa sense moya Garissa Duala nigo atebire buna serikali ya Kenya kwanza ni chikobe kwenekia yenyale ko bage korebeka oburendi obotingu anene ase mebagane chimbebe echirichietananete ense ya Kenya asaba begwa abakagere koba abagosoka kurwa. We will not allow you to come to any part of Kenya
any part of northeastern and coast region to preach radical ideologies, kill our security forces and our citizens, the Kenya Defense Forces and all other security agencies will hunt you down both along our borders and inside Somalia. We will hunt you down whether you are along our borders or in your bases in Somalia. Day and night, 24/7. We will hunt you down from anywhere. And be prepared. This will be the administration. This administration will be the one that will bring an end to the era of terror attacks, both in our country, along our borders, and inside Somalia. Boigoga ukwana kuruase kaunti iyo ya Garissa omoriki obotambase wizara yobolendi Raymond Omolo nigo boigo abolirie abo bisabo bolendi kuruase chinsemo agati abo kaunti ya Garissa kwenekia ebuna banyaleko babako bwaterana amona bamenyi na boiga barai elio kwenekia buna obolendi bwa nyaleko baboko bekwase chinsemecho nigo Raymond Omolo atebire buna nigo banyaleko babako igwana ane na bamenyi kuruase nsemi ya Garissa ngambachiko bakwenekia buna banyaleko bagosira na kubwate siabo bisa bali bobolendi elio kwenekia buna banyaleko bokorekana aso chinsemo echo bolendi banyaleko bokuborwa. Lazima tudumishe hali ya usalama ya Garissa County. Na lazima tupigane na Al-Shabaab. Now Al-Shabaab is a criminal, a terrorist organization that is proscribed in this country. And as the PS in charge of internal security and national administration, kazi yangu ni kulinda usalama. Sio tu usalama ya wakaaji wa hapa Ijara au Garissa, ni ya wakaaji wa Kenya wote, na pia kulinda mali ya Wakenya. So if you are a proscribed criminal terrorist group, you have your fate with destiny, and you know what happens to criminals. Ya pili, tumekubaliana tuwe na uhusiano mzuri kati ya wafanyikazi wa serikali na viongozi, vile vile na wananchi wa hapa Garissa. Na kwa wafanyikazi wa serikali, tumekubaliana kama wewe ni chief, kama wewe ni assistant chief, kama wewe ni DCC, kama wewe ni county commissioner, tafadhali make sure you are at your workstation. And if you can't be at your workstation, it's time to pack up and go. Tokosika motwe nigo abasae baboliwe kurigia chinchira chinde chwe kwenyoreria engeria na kubwa konya kobaba koganya anene serikali nyareko bage kubaligeria libaga lichigasi aya niga kwano lichukolia lero imeya omocho Nairobi mase omusangerekano omonene oikomina gatano yunyara kwa ukoleta abasae anene kuruase chinze agati ya bense ya Kenya, Buganda na boigense ya Tanzania nigo abaraya banyara kwa bakwana somusangerekano ibanyara kwa bago singerera obuyabu abasabu konyara kwa bago esoanania anene bonchoreria elinde banyara kwa we are marking the new dispensation for the next 10 years in Kenya in terms of empowerment, in terms of employment, and in terms of empowering the youth to know that they cannot depend on the government. The government doesn't have enough people. Actually, as I speak, I look at the bottom-up approach because everybody who I have partnered with has had a story to tell. If I look at the leaders behind me, both Uganda and Tanzania and other countries, they were found in the streets, hawking. And that is what we want. We want dependence, we want to have independence from looking for jobs. Here we have over 80,000 Kenyans in Kenya today who have said yes because I dared to believe.
Oroboti oru abasai wesira na koligia chinchera chio kwenyorera ngali omwancho moligire bigata seniki Ndizi TV noto ikire omweli bamangana Amayia senchire wikiranu Chinsa Isato chiabono botukotigangira libagali kugwakara ngambia mono aso kwenekia una kwanyale kobogosanga Amayia ya amona into nabo yokubwatie meroberio yegeta seniki Ndizi TV kurubwaga kete goikera chinga kibuna chiulio nyara kobwa kwenekia buneliogi nechibiche chiago chaira senchire wikirani gakoro kwa bigari Chameli tera nengoro kwa Josephat Amisi nakoganirie oborigereria obuya bwemeroberio yegeta seniki Ndizi TV eyekobwatia.